Allohning Qur'oni Karimdagi sura Tavba surasining eng oxirgi oyati bor. Ko'p odamlar bundan eshitgan xabar bor. Astagfiru billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallohu. Ikki oyat. Billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallohu. Ikki oyat. Kim shuni o'qib yursa debdilar, umri uzun bo'lar ekan. Hayoti barakali bo'lar ekan.